یەکێتیە وەرزیشە یا باژارێ حەسەکێ ji berî mehekê ve dest bi karê lênerîna stadyoma werzîşê kiriye. Stadyoma werzîşê ya bajarê Hesekê kodê dema rejîma behs de gelek hatibû paşguhkirin ji ber ku wekî beşek kontrola reşkerî hatibû bikaranîn. Ev yek jî rê li ber werzîşvanan digirt ku bi kar bînin. Lê piştî hilweşîna rejîmê rewşa stadyomê hat guhartin û niha ji beşdarbûna di çalakiyên werzîşê yên cûr bi cûr de ji 5 heta 40 salî kesan pêşwazî dike. هي بحاجة كثير شغلات بس أول شيء بلشوا بالدهان. ستادیوما ورزشی PDVA به گلک تشتان هیا. مدرس پیکی دیوان ستادیوم رنکر لهینا گلک ساز کرن جرا دوی و نهاجی مدرس بساز کرنا بن عرضاوی کریه. ستادیوما ورزشی د دماری جیما بعثی دا هاتو بو پاشگوه کرن و بشک مزن جی هاتو برو خاندن. تفوی جی نداشتن کل استقوان در بازی ستادیوم ببین. لپشتی هلوشینی مگلک پشوازی لسروی دیتن. گلک زاروک جوان و کسیم به تمن مزن هاتن ستادیومه و افتشتکی گلک باش بو. جبر زاروک مجی PDV آن بستادیومه و تایبت بورزیشه هبو. تایبت پشتی روشاکو سوریه ترا در باز بویا. يعني سنين حرب والحمد لله.